ikaze nanone bakunze bandikisha Moses TV muri update z'uno munsi kandi ari nazo zisoza Tour du Rwanda 2026. Uno munsi yari etape ya 8 etape isoza Tour du Rwanda, ikaba yari etape yakiniwe mu mujyi wa Kigali bazenguruka bimwe mu bice bigize umujyi wa Kigali ku ntera y'ibirometero 83 ndetse na metero 800. Ino etape y'uno munsi yaje kwirukanwa n'umunya Eritrea Enoch Murbrand, ukaba akinira ikipe y'igihugu ya Eritrea, akaba yaje gukoresha isaha imwe iminota 59 ndetse n'amasegonda 37. Umunyarwanda waje hafi muri ino etape ni Moza Eric waje gusoreza ku mwanya wa 7, akaba akinira Team Amani, akaba yaje gukoresha isaha imwe iminota 59 ndetse n'amasegonda 40. Muri rusange rero Tour du Rwanda 2026 yari ku ntera y'ibirometero 997 na metero 800, ikaba yaje kurangira yegukanwe n'umudage Moritz Krech akoresheje amasaha 23 iminota 8 ndetse n'amasegonda 48. Akaba akinira ikipe ya NSN Never Say Never Development Team. Mu bakinyi 10 ba mbere harimo abakinyi babiri b'abanyafrika gusa, aribo umunya Ethiopia Desta Emmanuel ukinira Team Aman, akaba yaje gusoreza ku mwanya wa 4, ndetse na Enoch Murbrand ukinira ikipe y'igihugu ya Eritrea waje gusoreza ku mwanya wa 10. Mu banyarwanda ntago ino Tour du Rwanda 2026 yaje kubahira, uretse yuko umunyarwanda waje hafi ari Niyonkuru Samuel, akaba arushwa n'umukinyi wa mbere iminota 5 ndetse n'amasegonda 5. Nuko Tour du Rwanda 2026 yagenze, ikaba rero irangiye. Reka dushimire buri munyarwanda wese twabanye muri updates kuva kuri etape ya mbere kugeza uyu munsi. Mwarakoze cyane kubana na Ndetse Moses TV. Reka tubasabe kugumya gukanda ndetse no gukurikira ibiganiro byacu bica hano kuri Ndetse Moses TV, kandi mwibuke gukora subscribe kugira ngo n'ubutaha tuzabasange ahangaha. Mwarakoze cyane, Imana ibarinde. Giye mwabanye kuva ku munsi wa mbere muri update kugera uno munsi Tour du Rwanda irangiye. Ndi Ndetse Moses, Imana ibarinde. Hasta la vista. Cyaritarema amahugu abasiganwa b'ibihugu bitandukanye bahurira mu gihugu cyatubyaye, basiganwa banareba ubwiza